next step tayo tata, nga dalan tayo, dajay, how to receive your miracle or your health, your healing. Kasano nga i-receive tayo diay? Okay. Iti amin, nga no adalan tayo dito Bible, very important, unay, ijay, nga panang receive tayo ti miracle or healing is faith or by faith. Okay. By faith. Ti panang receive ti healing or miracle by faith. Okay. So, nadalan do diay, sakbay na mapanak ijay, kitaan tayo pa, iti faith. Tanong minsan, pagbaga tayo iti faith, pero hantayo nga mo nga talaga. Minsan kung na tayo bibiyag tayo iti pamati, hanggang nga pamati, dajay ti problema. So, kailangan tayo nga maawatan ti definition iti faith. Biblical definition. Okay. Tiyan na pangkitaan tayo nakaisurwan iti faith. Kaduan Hebrews 11. Hebrews 11, ijay iti chapter dito'y Bible about faith. So, adalan tayo, nuwan niya ti faith. Tara dyan ti pinaka-importante ti panang receive ti miracle, healing, or promises of God. Pero ti focus tayo dito'y healing. So, nga mapanak iti healing. Okay, verse 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Okay. Assurance about what we do not see. The King James. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay. Ilocano. Lalo mati tayo, di kaya agdwa kung dagiti nga mahal kayo. Kalagagawin kayo maatarag at paliwanag at ikay makita. Okay. No, ada pamati tayo, di tay agdwa-dwa apumudno dagiti namnamaan tayo. Ket natalged tayo nga adda dagiti banbanag aditay makita. Okay. So, makita tayo dita nga faith is the substance of things hoped for. Jay faith umun-una santo hope. Kasi jay faith ti pagbatayan jay hope. Ti pamati ti pagbatayan jay namnama. Ta jay faith isuti substance, pinadong papataros, isuti punganay. Isuti puon, dagiti banbanag nga namnamaen. So faith, and then may patong jay hope. Okay, nuwabingsan, kung nato bibiyag tayo ti pamati, ngam hope gayam. Tamang namnamaak nga umay no bigat kunana de hope. Umay no madamdama. Pero ti faith, addan evidence of things not seen. Amen. So, di ba mati kunana,
addan. Dagiti banag, nga di mo pa nakita, kung nandiyo pamati, addan. So no, inawat mo na Jesus, kung kumati pamati, addan. Jay help mo. Han nga maagasan kanto, or maaddan to ti help mo, addan. Hallelujah. Kailan maawatan nyo rihay? No haan nga kasjay, haan nga faith Diyos usaran nyo. Kailangan nga kunat ti faith, addan. Urehan mo pa yung nga nakita, addan. Uray, ada pa lang the symptoms, kunan mo ti faith, addan. Ti salonat. Amen? Han mo nakita ti Diyos? Han mo nakita ni Jesus? Ije unag mo? Ngam no inawat mo ni Jesus, addan. Ti style na day, kasladay, panakaborn again mo. Nga, han mo nga nakita, nga nay anak ka nga talaga, physically, kuno nay anak ka, spiritually, ngam ammum, you know and you know, nga you are born again. Born again ka. Kasjay amin, ti pamati. Ti pamati aamum ijay pusom nga addan. So nga rajay, kailangan mapan-ijay ti faith. Mapan-ijay ti kasayo nga mang receive iti miracle or healing. Amen. Iso nga, tidaduma, handa nga bibiyag ijay. So nga ura ilihan sa mga spagyan, hanga nag-manifest. Nga dagos say health. Adapay lang da jay pain, adapay lang da jay gadil, kas pangarigan, kunadan nga handa nga naagasan. Because, haan nga faith, timos usar. Tandaanan nyo ti faith, umunon una. And then, sumarunoti, manifestation, or rumwar jay namnamaem. I repeat, faith first, and then manifestation. Ano mabalin nga manifestation santo faith? Okay? Faith, timun una. Doon parasan tayo nga estadian. Ni Bartimeo, nga bulag, tinbaga ni Jesus, apay nga nakakita ni Bartimeo, kaya't ingkan, makakita kan, ti pamatim, tinang paimbagking ka. Si centurion, sumat lang, pamati. Jay babae, kagbulbulos ti darana, pamati. So, panay pamati amin. So, anawan pamati, Hebrews 11:6, it is impossible to please God. Hangamay ayo ti Dios iti tao, awan pamati na. So, jay faith nga ibagbagak, jay addan. Kuna na. So, nga jay, inawat mo na Apo Diyos, dapat addan ti Diyos. Katno adda ti Diyos, addan ti salonat. Jay kaadda ti Diyos, tigapuna nga ibagbagam, nga addat salonat, because God is health. God is medicine. God is healer. Hallelujah. So confess
and meditate that every day. Tati faith, kailangan mataraunan. Kailangan nga mangan. Tati faith kasla seed. Kasla bukal leta, kailangan masibugan. Kailangan maabunuan. So ti faith, kasjay matlang. So, kailangan nga ma-meditate. Okay na? So, naawatan nyo ti faith? O, sige. So, hindi pa lang receive tayo ti miracle healing by faith. Taamin nga promises of God, maawat mo lang by faith in Christ. By faith in Christ, ang religion ni Kristo, ti bagbagat. Amin nga promises of God, promise natin salvation by faith in Christ. Promise natin forgiveness by faith in Christ. Promise natin blessing by faith in Christ. Promise natin health by faith in Christ. No, apay mapampapanto ti health. Healing is cool ito eh. Nga kailangan, nga pankagdangag eh, no kahit mapumigsa, ti faith mo about healing, agdangag ti teaching about healing. Dahil ti problema ti kakadwa. Ano nga talaga problema eh, so kailangan mag-intercede. Ta dagiti masaksakit, puno na iti kakadwa, no awan rekriknanda, awan da. Ngam no dan sakit da, sada umay na udidan. Ta napigpigsan, de pamati da ijay, symptoms, ay sa ijay word of God. Ura ilihans mon, jay symptoms latan, ti reriknaan na, no haan nga na ikat symptoms. Haan nga na agasan na, di kunana. Nagijay di problema. No apay mo ti tao. Nakasjay. Wan, ado ti awan sakita, awan da. No ada sakita, dada. Dapat ko ure awan sakit mo, kagdengagan. No mapadas ka, ada ilaban mo. Amen. Unbeliever can believer, mapadas. Atakan ti enemy. So, no unbeliever kat umayan ti attack ti enemy, matayan anuhan nga agasan ti doktoran. Tawan ti faith na eh. So, ngay baga-baga ka na kayo. Tandaanan nyo ito ti Bible, ada ti duwa pagsasaon ti believer. Kunada, natay ata hanggamin nga agpadoktor. Ada ti kasjay. Adamat man ito ti Bible, nga ni King Asa, natay, tajay doktor ti pinati na, ang ni Apo Diyos. Sino ti usto ijay? No, awan pamatim ka ti doktor. Ngamno ada pamatim ni Apo Diyos. Amen. Ngamnohan nga magawat ti pamatim kagpa-doktor. Ngamno magawat na nunid. Awan nakitam nga inbaon ti Diyos nga namati nga inbaon na ti hospital wano doktor. Inagasa na amin isuda. That's the balance of it. Amen. Iso no amin sa dagdagat. Ano nagitikas jay? Kamat agpa-doktor kami na. Kung nakita nyo ba? Ito yung Bible nga, dati uray maysa. Nga da pamati na nga maagasan ngayon baon ni Jesus. Hana nga ibaon na kasi kaya na eh. Amen.
Kita nyo yung bulbulos ti dara na nga rin. Hindi mapapan ti doktor naging worse. Ba't tinapan kini Jesus? Instant. So, tagay kailangan tayo nga istadian. Kasi malitlito tayo ijay. Nya ba nga talaga tagpaypayso? Karagi jay duwa. Ulitak manen, no, pamati nga talaga nga genuine, no need iti physical nga medicine. God is enough. Mamnuhan mo mababot, agsuri ka na lang kini Apo Diyos, din go. Pero, ti problema, no handar nga kaya, wala ka na. So nga, in-encourage ko, come and listen. Learn more and more about faith. Amen. So, praise the Lord. Nalayong. Tapnohan kayo malitlito mo ti Jai. Amen. Antay babawal ti doktor. Mga talaga kaya ti faith in go. Pero no kaya ti faith, awan ti inbound ni Jesus. The Dr. Lucas tubay kin ni Paul kat at adu inagasan ni Paul kaysa ni Lucas. Amen. You see? No, idinatnag ni Eutico hangan ni Lucas tinang check up. Narakop ni Paul na biyag. Tanaturog kini madama preaching ni Paul. Okay. Amen. So now, mapantayo di mas deeper. So, nasong batok ba kayo day? Okay. Mapantayo, iti faith nga ti amin nga promise of God including healing, ma-receive tayo lang by faith. Iti genuine nga talaga, nga faith hanga da jay fake nga faith. Iti biblical faith. Ni Jesus, ti foundation na. The author and finisher of our faith. So, hanga ni Jesus, hanga faith. So now, mapantayo ti Romans 4, beginning verse 13 to 20. Istadian tayo ti faith ni Abraham. Kaya dito tayo makita, the amin nga promises of God, maala tayo by faith. Laeng. Amen. So, kailangan nyo nga i-activate jay faith nga kunak, pero yun ulit man na. Sige, basa. Receive the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by Yan. Ilocano. Inkarin ni Diyos din Abraham ng kadaliti kapututan na at nagkikoon na nagtutilubo. Nararin na rekoy saan nakaputan at tunog ni Abraham ikilinter. Hindi nagkaputan na mati kaninawat ni Diyos atas ng Okay. Kasano matagikwam in promise na katawidan na tilubong. Haan nga gaput ti lo, linteg no dikit di gaputa na mati. Nga tawidan nati lubong nga promise. Kaso nyo leta nga tawid, world, cosmos, samo ko na palang haka na bindisyonan. Tati da duma jay bulsada nga rod. Ti-check upon da hanga jay promise.
I-claim ko nga I am blessed, di binilib ko that the promise of God. Iso nga nagbaknang akon, nga titawid ko lubong. Dito'y Trinidad kit din, ti awan ti matagikwak dito'y. Ngam tinadumagamin, agtatras day de laingda, agtatras day jay trabaho da, no manotsweldo da, sada agwing-iwing. Ay, amoy no agtrust ka dita. A promise of God kat i-receive mo by faith in Christ, ag-work siya manifestation. Mas daaw ka takasla ka lumaing. Maiturong ka ijay. Jay power of God timang aramid di siya. Jay ti faith. Apay nalay ngayon ni Abraham, nag-adal aya ti engineer. Wano attorney aya. Tinaadal na God. Ida kayo pa nga nag-adal. Tikarkaro ko ma. Amen. Ay, sus. Ni Job nga baknang. Isu nga ma-receive mo ti promise, haan nga by doing the works of the law, but by the righteousness of faith. Uray kas ano kaaduda kita nga promise. By faith, amin. Clothing healing. Verse 14. Oh, ito nga no, lintag ti pangalaam, ijay promise, awan ng serbi ti faith. Isu nga by faith, tapno grace. Tado gagaputi pa nagtulnog mo tilintag at maalam, ada pagtangsit mo. Ngam no by faith, awan pagtangsit mo. Amen. Grace. Hallelujah. Amen. So nga, by faith tayo nga maala, tapno agbalin nga kari. Haan nga in workout tilo. Okay, tuloy. Okay. Ang alintag ti dadalan tayo, so bayan tayo pwede ay. Okay, verse 16. Okay, the first line. Basa, ulit. Naibatay nga rod ti kari, ijay pamati. Isungat amin nga promises of God, faith, iti kasta mga mang-ala. Ulit ka rod salvation by faith. Blessing by faith. Healing by faith. Forgiveness by faith. Amin niya by faith. So nga sino nakareceive? Kapadasan nyo nga studyin, ijay Hebrews 11, panay by faith.
Isu nga ti, dapat yung nga makita, nga umununa nga valueon nyo di sarili yo, faith. Haan nga jay healing, ti ununaan nyo nga i-receive, faith. Jay promise i-receive you by faith. Kat ag-manifest, jay healing. Isu nga nagijay nga ro di problema ti church. Tati kayat da maikat jay symptoms. So ano pinag-artarkol, so lang ti kayat da. Amo yung may salang ti lingon of hands nga ikastana da dyan ag-manifest. Pero ti kasta mamang ala by faith. So, oray mailians ka na one faith, halatang manifest. Mauwatan niyo. So, kailan ma-educate tayo? Iti about faith. Amen. Faith, ti kailangan tapno, maibilang nga grace. Tati healing, by grace. Anya ti grace? Parabor. Free gift. Sungahan mo yung trabahuan, han mo ginatang. Amen. Saan nga gaputa, nag-aramid ka timayat. Jay grace na ited, nga libre nga bang pamayat, ken ka. So nga already mo nagbasol doy pa lang, na ited. Tano i-receive mo jay grace, mapurgive ka. Regalo da ita. So nga ti healing, grace. Regalo ni Jesus. Kita nyo ting kasana ng i-workout. By His stripes. Umano na jay 39 stripes para Hudyo di ay. Pero tandaanan nyo, nga dapat 40 ti stripes ni Jesus. Pero 39 tinsaplit ti tao kanya na. Tadjay may sa ijay cross. Saplitak jay servant ko. Kuna ni Apo Diyos ijay cross ti ayan. Makai-40. So ijay makai-40 hintil ken Hudyo inlipas ni Jesus si sakit na. Amen. Iso makita yu jay, nga da jay stripes ni Jesus, nga da jay kinumplito ni Apo Diyos si cross. Tapno Hudyo ken hintil, mairaman. Iso makita yu jay, the gospel is the power of God unto salvation for the Jew first, and also for the Greek. Awatan niyo. Hudyo. Iso nilipas na jay law of Moses. That's for the Jew. Pero nilipas na mo jay basol jay Garden of Eden. That is for all humanity. Naalayo. Amen. Even the blood. Jay blood, kitaan nyo. Di ba na i-pour out jay blood? Akas, ijay time, itilo. May pour out, ijay, holy place. Naramid ni Jesus ijay, under the law. Pero, hala nga para ijay under the law. Ti blood para ijay hintil nga nagbasol idi pa lang. So nga jay blood para ijay Garden of Eden and then para ijay law. So nga kinumplito ni Jesus nga rod ijay gospel. Kasi ti healing eh. So, namawatan nyo rin ay,
agbalin nga grace. No grace, libre nga i-receive ngam by faith mo nga maala. So kanyak ti kastakastak, adan kanyak ti healing. Adan kanyak ni Jesus. So ada kanyak ti health. Ada kanyak ti medicine. Ada kanyak ti healer. Oh. I-medmeditate ba de? Ta faith nga rod, adan. So adan kanyak, tani-receive kon. Adan kanyak. Awan palang manifestation na, sige lata. Okay, last kung tunay nga point. Sige, lipasan tayo pa dito eh. So, verse 17. Okay, nations. No, kuna nga nations, adu nga puli. Anang Israel, di bagbaga na ito eh. Amin gabi nga bang believe ke ni Jesus, may bilang nga anak ni Abraham, uray Chinese, Africano, Negro, Amerikano, Pilipino. So nga ni Abraham nagbalin nga amati adu nga nasyon. Okay. Sige. Itikas na ibang ikaling imatan ti Diyos a pinanig ni Abraham. Ti Diyos ang mamamumar at nagkitagay ng magkasaswa at nagkipamalanan na awan pagbabagal itikas sa una. Okay. Mutoy datan. Tuloy. Namati ni Abraham kanang uray iawan pagkanang. Okay, kitaan nyo uri diawan pang namnamaan na namatilata na He is the Father of many nations. So makita yu jay hope, awanan tinamnama. Awanan tinamnama na magkaanak kuma, ijay promise kini Isaac. Tati promise nga rod ni Apo Diyos, isuda kini Sarah ti aganak. Dajay ti son of promise, hanga ni Ismael. Amen. Ngap idi agsa nga gasot, titawandan, tanay promise ito di 75 pa lang isuna, awan pa lang. So, makita yo, nga ure ada de promise, binilib ni Abraham, halos awanan pang namnamana. No sakit ko mariang, grabin, nirijikan ti doktor. Iti science-en, awanan ti maaramid na. Kasi na jay situation na Abraham kini Sarah, no agbatay kan ti sensya, zero hope nga magkaanak dan. Sigun ti sensya. Iso nga awanan ti hope. Faith na lang tinabati. So, kita nyo, ti hope, kung nakarod, jay faith, iti umunon una. Amen. So, binilib na latabian, dajay, kakayahan, kapanunutan ti tao, nilabsana dayay. So nga, nirumwar lata jay hope. Uray awanan kumati pang namnamaan. Sigon ti sensya, anan nga ganak, tanag minipos, tinaminduan. The same iti sakit. Sometimes, kunati taon wala na. Kunati sensya, wala na kaming magagawa. Pero dajay help of God nga na-receive tayo power ti mga aramid di jay.
Kaya natin ang create da jay, manipod iti awan. Iso nga, urayin bagan ti doktor, nga awanan ti kaya da, kayan pailata, jay power of God. Kas jay kumati kangato, ti pamati. Iso nga kitaan nyo, who against hope, believe in hope. Aga-asom layta, kas ano mai, kuam layta, awanan pang namnamana, pinati-nati. Kitaan nyo kari, sige basa, 18. Okay, kita nyo na ta. Di makaawat ti taga Ifugao. Namati nang namnama, uray awan pang namnamaana. Taga Ifugao maawatan na nita. Taga Binggit marigatan dan. Kas ano nga, nang namnama kaawan garud pang namnamaanan. Tinang produce ijay, jay faith. Di wagbaga na awan pang namnamaanan according iti kakayahanan ti tao. Amen. Ngam apay nga adalata jay hope nga da jay in produce jay faith. Hallelujah. So ano, sinsya ka lang agbatbatay. So nga ti doktor, sinsya. Han nga faith na dita. Mas higher ti faith than science. Ano kung order bagbaga dito yung church niya? Taadu iti against o unexplainable nga miracle no science ti batayan handa nga kaya nga gawaten ti miracle of God. Kasparigan jay virgin nga nagsikog according to science han nga mabalin. Nga mapay nangyari pa the word. Naganak pa ni Mary. Nagbinipos man and according to science, zero hope nga ganak. Da Elizabeth, ni Sarah, apay naganak na ay. Ara bahaya. Isu nga adu ijay, no kita am nagiti, ada sakit na kasprende bulag, awanan bukol ti matana. According to science, zero na jayan. Mabalin magkano, agala dati siguro mata ti daduma, sada siguro pa, sus, mga 10% lang ito. Kadakwada. But kini Lord, kaya napiltakan ti pitak kat makakita. Diyan napakubunga na dyan. Kaurayan anuan na, hana, kababalintag-lintag, 0% dosensya. Kasi nakubo pati tulang na. Pero sinagin lang ni Jesus, nag-straight. Iso nga, hanyo ka di kumpara ti science kini Apo Diyos. Because ti science labsan ni Apo Diyos. So para sa inyo gamin nga, yung ganda book ni Enoch, tapno makaadal kayo. Amen. Hallelujah. Ano gamin lumablaban ti gospel eh. No, minsan, haan nga amin kwantisensya kat approve iti gospel. Ano ti kontra iti gospel nga inadal ti sensya. Tinagapo tayo ti mangkilaangan na katawanan. Nakiriti tao nga image and likeness of God. According to the Bible, isudamat. Nagapo iti mangki.
edi zero. So nga dagijay kailan labsan tayo ti sensya. Amin a miracle nga ma-explain ti science. Born again, amuda ba? No. Andan to pa nga amo nga da espiriton ti tao. Handa maadal na dyan. Ang gana dyan naka-experience lang nga. Nang ipakitaan niya po Diyos. Oh, the miracle ni Moses. Nga nabingay ti baybay. Handa ma-explain di ay. Kasano nga nabingay? Kasano nga nag-atras? Day ayos ti danom. Ijay time da Elijah, da Joshua, kena Elisha. Kagay ayos bigla na lang patras. Hanga kaya nga explain ti Cynthia de? Hallelujah. Handa nga kaya nga explain. Ay patay mo ti imam kat magasan ti masakit. Tagita ti kailangan nyo maawatan. Ng faith, kaya na rin. Siya kalabahan de. Kaya na ba nga maawatan de in Jesus' name kat tumakyas ti demonyo? Nagigit ti adalan nyo. So no, minsan, may nagigit na duma, na demonyo lang aro din. Na palang, awan na. No kunam nga physical de bang agas ijay, spirito, awan na. Agin tuturog, ano paturugam. Patumaram ti sleeping pills agad. Kayat ni Satanas, tamaturog. Binmangon, nadadamon lang. Okay, verse 19 in 20. Kauna ni Abraham, nasaan ang maoy ipapamanin na uroy ang ikinamita na ipagina kasalanan ang pamilya na ni Sarah. Sanga kimapoy lata ti pamati na. So kita nyo nilabsan day faith, day situation. Wano na day kasasaad na ti physical. So adagayam ti kasjay ti pamati. Kaya na nga labsan. So nga oray kita mon nga kasla skilitonan. Labsan ti faith. Pailang dayay. Amen. Verse 20. Saan ang nakuha ko ipamamakin na pwede nagwawa itikabit ti Diyos. Ipamamakin na nagpapilag at mahal at mayayang na Diyos. Kita nyo tinang pabilag, si pamati. Ang ajay bumilag ka sa kamamati. So awan serbi na di ko na. Pumigsa ka. Nawan pampamati na. Timang papigsa di pamati. Timang produce ti strength ket jay faith. So awan pampamati na. Awan lata. Ura di ka maupay. Kunam. Maupay lata. Limang ited ti strength jay faith. Amen. Okay. So, nakita tayo ti NIV, last part. But was strengthened in his faith and gave glory to God. Was strengthened in his faith. Amen. Napapik sa babaan di pamati na. So nga di pamatim ti mang strengthen ken ka.
So, kailangan kita nyo the promises of God in Christ, alaan nyo by faith. I-receive yung nga adan. Adan kanyak ti salunat. Adan kanyak ti healing, medicine, healer. Ada kanyak ni Jesus, life. Now, the manifestation ti kwa iday next. Amo yung gamin ti manifestation. Ti manifestation, ti faith, ada dajay ag-manifest nga dagos, instant, ada mo ti ag-manifest, gradual. Okay. So, ti manifestation, instant, sa ito yung inuton nga dalan. Gradual. Amen. And then, halang pa yung ijay. Adada kaslaawan. Iti mang mangyari, pero adada timing. Adada inset ni Apo Diyos sa timetable ni Apo Diyos santog manifest. Hallelujah. Kita nyo lagi dyan nag-agasan yung Bible. Ada ti faith na, pero ada ti time nga ijay nga nag-work. Amen. Jay ni Bartimeo, ada faith na, pero ijay time nga lumabas ni Jesus, santo nag-manifest. Ni Job, at the faith na, pero naala na, sigon ti Bible scholar, 18 months. Santo, nahilan. Ada di revelation, nga maipisok na ti 10 days. Nga rigat, kung na jay. So, ada na jay time nga nakaset. Ay jay ka nga matisting. Kita nyo day lumpo ngayon kabil day jay napintas nga ruangan ijay time the Peter Kenedjan santo na agasan. Iso nga ti importante at the faith mo na may sanangag ko ni T. Losborn about healing 4 years. So nga nagsuffer ti sakit. So ijay unag ti 4 years, haan nga nahilan. Biniro-biro na no kasano nga mahilan. Kasano, tiket ko sa one, kasano nga nag-manifest. Nga nag-manifest. Pero one day, in my dajay time, ngay manifest niya po Diyos sa healing na. After 4 years. Santo na instant. Amen. Isu nga ti manifestation, nohaan nga instant, basta bilibam, adan. Kaslahan niya, halos makai 4 years ako dito eh. Sige lata. Anak mo lata nga datay. Amen. So, adan. Nasalon atak. Naagasanak. Kung kunak lata. No, minsan makapaupay. Dajay, into na in-claim mo, minmayat, tuno ka nagsubli. Kasla, awan sama ta. Sige ka lata nga sige. Jay ka makadadal, jay ka nga exercise. Amen. Hallelujah. So nga, ado na giti preacher, nga dagdagak nga kintistemony ti kastoy, nga pinadas ta, nga apply da amin nga muda awan. But one day, bigla,
ngayon manifest ni Lord, day ikiklaim na. Di simot lang nga healing lang, as parang prosperity. Ibagam adhan, tawid kun tilubong, apay itada, nga dagos nga ta, tititulod ti Pilipinas king ka. Sigam sige ka nga sige, gana nga masaturate, jay tulang mo ija nga faith. Intuno mayan nga maigamgamer ken kada jayan nga masaturate nan your bones and marrow ijayan gag-manifest. So matagay iti po problema ka na ipapastor tayo. No, bagak ti prosperity. Katsanda ka rin bang ay nubigat. Kitam naliday na nga dagos. Nawan tinaglabgip ka na kwa nawan. So asang kay bagak. Siya nga nag-minister mano nga years ko nga in exercise na ito'y. Idi dinmakkel kanyak di faith ko nga I am blessed, santo ag-manifest. Amen. Hallelujah. Sakto makita ti mas dakdakkel nga manifestation ti panagrangay, even material. The same ti healing. Amen. So hanga nag-manifest na ilians ka at nabaliktad ka. Hanga nag-manifest. Bumangon ka, i-claim mo. I am healed. Hanga bumangon ka at nakarik na kat, ay, awan na dabay lang. Haan nga faith dahita. Iso nga, kayat ni Satanas, ti kakasjay nga born again. Handa kagbibiyag ti faith. So, kita nyo ka di prosperity, na ikiklaim tayo, the revelation. So nga, thank you for revealing yourself. Kung ako na kaya, salamat ti reveal mo kanya, I have the spirit of revelation. The Holy Spirit to reveal this truth to me. I have it now. Kung ako na kakasay, uray awan mauawatak, I have it now. Have the spirit of wisdom. Ijay nga agwork. Maramdawa biglang agwork na gijay. And then, ado the revelation nga saan mo nga kaya nga gawaten as a human. Hallelujah. So, dajay, so nga, i-activate mo lata jay faith mo. Aksyonan lata jay mabalin mo aksyonan. Siya to ba kastoy? Doon ka, exercise aklata. Maririknak pa rin, nakapsot ti bagik. Exercise ko lata. Manganak lata. Tanuhanak ka mga, di maunat ka na. Uray na tabnay ti makan, manganak lata. So nga data, magsibagada, nagsubsublimat ka nanday, lukmag tirupam. Una ta manganak lata, jay faith ko, tibangis strengthen kanyak nga mangan. Ada ni Mrs. nga mga asikaso, ang saan nga isunat ti faith. So nga ure da asawa mga masikaso, na one faith mo, Jesus, maunat kalat na. Naikanam, kuna nakatatapay nga ka, nakamakapansa ka. Kaya na the faith mo, yes, iyag mo. Kuna ma. Ay po, ado, timbasapol, maadal sa'yo. Amen. So, you are healed. You have that health done. I-activate mo, aksyonan. Jay faith mo timang strengthen. Jay manifestation, bagi ni Lord. Ano nga bagi ti manifestation? Kat no i-manifest na instant, ti praise God, no gradual, praise God lata, no ada ti timetable na nga manifest, praise God lata, basta adan.
Amen. Amen. Hallelujah! So nga magbag na kayo, kasi you are healed. Nalpas. Amen. So nga pinbigsa ka at manawdaman na agsubsubli. Isubli mo tadi. Adran, kurawlata. Kasi nga rin tilablaban mo ni Jesus. An mo nga sarili ni Jesus. Okay na? So ituloy tayo tumakder tayo. Anak pa lang agilihans. Tayong gana matitsi-titsingan kayo. Tapno ilihans mi na kayo ag-work. Amen. Okay, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you, Lord, kaya gito'y nga revelation. Tuloy mo, Father God, kaya reveal na gito'y nga psalm. Thank you for giving us faith through Jesus Christ, through the gospel, by the spirit of faith. Adan ka na kami na gito'y, so nga kaya mi ti mang believe, kaya mi ti agbiag ti pamati, ngayon bagam nga we walk by faith and not by sight, kaya mi ti jay because sikat ti mga ramid, kada kami nga kasjay. So i-manifest mo, dagitoy nga revelation knowledge, in healing. Manifest mo dagiti healing. Manifest mo the health. Manifest mo the kinadjus mo. We believe in you, Father. You are the God of our Father Abraham, the Father of our Lord Jesus Christ, the healer, our health, our medicine. So, Father God, touch our spirit, soul, and body, and pour out the spirit of revelation. Adan kada kami daytoy, tidawdawatan mi ti manifestation. So dawatan mi ngaglawag, more and more, nga nagasan kami. Adan kada kami sa lunat, nagbabalaykan dito'y nga bagi, ket sikati agas mi, now and forever. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.